Okamenjena šuma, jedinstven prirodni fenomen, nalazi se na lokaciji između manastira Žiče i Mataruške banje na brdu koje se zove Lojanik na samo 5 km od Kraljeva, odnosno nekoliko stotina metara od Mataruške banje, prostire se na površini od 15 hektara. Drvo je postalo kamen. Ima sad tu raznih teorija, ali to ostavimo ekspertima da to o tome pričaju. Sam Lojanik je inače jedno od 7 zaštićenih područja, znači zaštićenih prirodnih dobara na području Skupštine opštine Kraljevo. Geolozi kažu da je kameno drvo nastalo prolaskom mineralnih voda kroz naslage vulkanskog pepela, što je tokom hiljada godina dovelo do toga da se nekada živi organizam doslovce pretvori u materiju tvrđu od kamena. Znači, pre 50 godina ljudi iz ovog kraja su inače koristili, vadili kamene delove šume i od njih pravili bruseve. Bruseve koji su, kažu meštani, kad se naoštri sa ovom belegijom, možete da kosite pola dana, a da se, znači, kosa ne istupa. Ovo područje nije dovoljno istraženo, kao što nije dovoljno ni zaštićeno. Ovo kamenjeno drvo je zaustavljeno na pola puta da postane poludragi kamen, a ima indicija da su na ovom području i takva nalazišta. Treba reći u stvari da je ovo arheološko dobro i da je Narodni muzej Kraljeva pronašao u stvari ovde prapočetke rudnika opala u srednjem veku. Tako da, pored jedne prirodne zaštite, imamo u stvari i arheološko nalazište. U celom svetu postoji tek oko 30 ovakvih nalazišta, a u Evropi samo 5, u Češkoj, Grčkoj, Velikoj Britaniji, Ukrajini i Belgiji, i sva se nalaze pored geološke i na turističkoj mapi i lokalnoj sredini donosi pozamašne prihode od turizma.